Hingke norok bahai tongbai khazana mare kiching song khaklai jotona kaham koruna na hinai engka video nani segang nas konya ni muchungo kaisa winju app nei wengti norok income khlai wala segang tam khlai nei ang description ani je referral code no ready wana or referral code no nang rewi ke nang register khlai pe ka ga kai nang logi no 10 taka ba 50 taka nang bonus point manai thangnai abani ya gulo ke o jaka won cricket thungai bulu game rok thungai kabang game rok thungai nang yang ti income khlai mano tei nang kubang borok rokno ni friends no nang referral code rohroi share khlai nang income khlai mano nang daily no yang tei income khlai tang mano aboni bagai nang o winju app application no nang download khlai paidi ga paidi tini video no changlai siwana Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. Ga paidi tini ni video ni bukhago seng thanglai nai norok jotano nukhna YouTube rogo kabangma YouTube channel no kija ke ba kabangma ke salaimani norok nukhna je takhuk actor Subhajit ni girlfriend hinke actress Priti Deborma tei abono karibo जों पुरुब बमानो जे actress Priti Deborma by je chini takhuk actor Abhishek Jamatia borok kaisa album tisaka o je music video tismani bagai जों खोनाका बानुखा टिपि खरांगो जे बिटुसि देबरमा मुंगै बोरै थुइ थांमानि क तामनि बागै थिका हंके बिनि हामजाकमा जे अभिषेक जमातिया ब बुखुक एक्ट्रेस Priti Deborma बाय हामजागै पाइखा फेबा जे बुखुक बिटुसि देबर Politemoni bini hamjakma chalana khaka oi ga ok tumar norok khana kana ga tini jeta main jeta topic ga oba haise je chini ta khub actor Subhajit ni girlfriend kubuya khub Priti Deborma ga ta ko jaga nei sila o jaga bachachak Priti Deborma ni boyfriend Subhajit Deborma nakiba Abhishek Jamatia nong ni raita mo nor comment box thangi comment khlai sadi eke ang gobang ma YouTube nukha jeta YouTube channel bumung ang ro kaisa kan ro no phuluk nai tei bumung bo sai khnari wane jeta kok borok updates ajaga bo Subhajit ni girlfriend ke Priti Deborma nei rekha tei tegasa YouTube channel bumke borok sati bo bahikana sajaka je takhuk actor Subhajit ni girlfriend ke Priti Deborma tegasa YouTube channel bumke Kaplai Tiprasa bo obahaino tini sajaka je actor Subhajit ni girlfriend ke Priti Deborma te kaisa YouTube channel bumke Tiprasa cinema or bahane hai phunuk jaka brok no je brok ni picture ba kaya jaga phunuk jaka paithago gai kusel present nei kaisa YouTube channel arbo phunuk jaka nge tabok nomi collection ngi mano tamni bagai tini takhuk actor Subhajit ni girlfriend tini Priti Deborma hani asuk YouTube channel sajakana chikon YouTuber rogo tini obahaike sajagi tongo tei brok niya jaga o kabangma naijagi tongo tei borok bo aborok no accept actor Subhajit ni girlfriend kubuida Priti Deborma nor comment box thani comment khlai sari peba ang sana thangya jaga o takhuk actor Subhajit ni girlfriend ke Priti Deborma hani yang kuno ang jaga puruk maya tamni ke ang sekangono obahai video kabangmana sanamo je khorak sate khorak nei जों picture bujakhai ba music video khlaikanga kaina mo girlfriend boyfriend ngi maya tamni ke obahai bo ngi mano je borok hamjaklai phano bujagi mano obahai ro ngi mano ngai abone bagai borok ni bokhani kokno soi manani asu kalaya tamni ke जों sakni borok ni bokhana जों kaham ke buji maya aro जों buini bokhani kokno bahai ke जों buji manai Genrok tini saimakna je takhuk actor Subhajit ni girlfriend ba sabo tei abo kubuya ani rayo hangke abo kubuya norok ni rai bo bahai norok comment box thangi comment khlai sadi tei takhuk actor Abhishek Jamatia bai bukhuk Priti Deborma ni kaisa album katal phaika je ya Prishekha o music rogo chung brok no kunui nukha
Gati abona karibo tabok tegesa music phai tongo je holy ni sikang abo tabok trailer phaike jeta pali hini ojaka chini abokok actress Pretty Deborah actor Monush Deborah bai jeta album music video khlai mani daki dakine nugi manana Genrok obahanya tebor related video nai tongan bagai narok kok borok hini tekan entertainment YouTube channel no subscribe khlai toni di nei narok no kai jao genrok bai hani next video molefnai jatana no hambai bye